журналистика беамалия журналистикаи комил нест. журналисте ки танҳо назариявӣ медонад, бояд пеш аз ҳама донишҳо ва маҳоратҳои худро дар амалия санҷад. ва ман бисёр хурсандам ки рӯзномаи Хатлон, идораи нашрияи Хатлон барои донишҷӯёни ихтисоси журналистикаи Донишгоҳи давлатии Бохтар мактаби таҷрибаомӯзист. ва пеш аз ҳама гумон мекунам ки ин анъана аз худи мо сар задааст, чунки худи ман ҳам солҳои 80 дар идораи рӯзномаи ҳақиқати Қурғонтепа ки имрӯз Хатлон ном дорад таҷрибаомӯз будам ва бисёр хотироти хубро аз ин солҳо дорам. ва имрӯз бисёр хурсанд аз он ҳастем ки шогирдони мо, донишҷӯёни ихтисоси рӯзноманигории Донишгоҳи давлатии Бохтар дар Хатлон дар назди устодон аз таҷрибаи журналистии нигорандагӣ сабақ мегиранд. ва ин робитаи мо, ҳамкориҳои мо пеш аз ҳама барои такомули журналистика, рушди журналистикаи минтақа мусоидат мекунад. Хатлон ин рӯзномаест ки имрӯз ба ниёзи мардуми вилояти Хатлон ҷавобгӯй аст. ҳақиқатан ҳар иттилооте ки мехоҳӣ дар бораи хоҳ сиёсат, хоҳ иқтисодиёт ва ё иҷтимоиёту фарҳанг бошад, аз саҳифаҳои Хатлон хонда метавонед. ва пеш аз ҳама бо Хатлон иртиботи худи ман ва ҳамкории худи ман хоса аст. ман дар маҷаллаи Сафо, Меҳровар ё рӯзномаи Нови Хатлон ҳамкорӣ дорам, лекин ҳамкории бештари ман бо рӯзномаи Хатлон аст. чунки шояд аз давраи донишҷӯиам ин ҳамкорӣ идома дорад ва ман дар симои рӯзномаи Хатлон як рӯзномаеро мебинам ки воқеъбинона, ҳақгӯёна дар бораи тамоми дастоварду камбудиҳои ҷомеаи мо сухан мегӯяд. хурсандиовар аст ки дар ҳайати кормандони рӯзнома хатмкардагони мо ҳастанд. гарчанде ки асоси онро журналистоне ташкил медиҳанд ки дар шӯъбаи журналистикаи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон хатм карданд. ва мо бисёр хурсанд ҳастем ки хатмкардаҳои мо дар Хатлон дастгирӣ меёбанд. идеяҳои ғояҳои нави онҳо ки масалан журналистони ҷавон ки имрӯз дар ҳайати рӯзнома кор мекунанд, боиси он аст ки имрӯз ба талаботи имрӯзаи фазои иттилооти ҷавобгӯ аст. имрӯз маводи чандросаноӣ, имрӯз тариқи интернет баромадани маводҳо ё ин ки ба дизайни рӯзнома, ба ҳар як саҳифа, ба ҳар як рубрика диққат додани худи масалан сармуҳаррир Носирҷон Маъмурзода, бо сарварии ӯ, бо ҳамаи он журналистони ҷавон ки имрӯз фаъолият доранд, онро нишон медиҳад ки рӯзнома таҳаввули ҷиддиро ба сар дорад ва имрӯз бозгӯкунандаи ҳаёти имрӯзаи мардуми мост ва имрӯз ба талаботи хонандаи имрӯз ҷавобгӯ аст. ман ҳамчун журналист, ҳамчун муҳаққиқи соҳаи журналистика ва ҳамчун журналисти оддӣ гуфта метавонам ки рӯзномаи Хатлон боз ҳам беҳтар мешавад, чунки он нерӯи эҷодие ки имрӯз дар идора фаъолият дорад нақшаҳои хуб дорад ва оянда метавонад ин рӯзномаро боз ҳам беҳтар кунад, боз ҳам барои хонанда ҷолибтар кунад ва ин комёбӣ ин Хатлон аст. дар Донишгоҳи давлатии Бохтар аз соли 2000 аз рӯи ихтисосҳои рӯзноманигор ва журналист тарҷумон мутахассисони соҳаи вао омода мешаванд ва бисёр хурсандавар аст ки мо байни идораи рӯзномаи Хатлон ва донишгоҳ шартномаи ҳамкорӣ дорем ки тибқи он донишҷӯёни ихтисосҳои рӯзноманигорӣ ва журналист тарҷумон таҷриба меандозанд ва ин робитаи мо на танҳо бо таҷрибаомӯзӣ
قطع می‌شود. بهترین دانشجویان ما که در دوره تجربه‌آموزی با موادهای خوبشان برآمد می‌کنند از طرف اداره همچون کارمند پذیرفته شدند و این بسیار ما رو مسئول می‌نماید، وظیفه‌دار می‌نماید که آینده برای آماده کردن متخصصان ساحه نه تنها منطقه بلکه در سطح جمهوری و در سطح بین المللی کوشش‌های بهتری کرده باشیم و برای آنها کمک کرده باشیم. گمان میکنم که خطلون این مکتب خوبی تجربه آموزی است برای هر یک نگارنده‌ای که میخواهد اصیل بودن رسالت خود را در ژورنالیستیک یافته باشد. در روزنامه خطلون خودش کار کردن، فعالیت کردن و ایجاد کردن خودش این مسئولیت بزرگ است، چون که این سخن با تمام ساکنان ولایت و حتی بیرون از آن پهن می شود و گمان می کنم که هر یک ژورنالیستی که با این نشریه همکاری می کند، هر یک ژورنالیستی که در این اداره فعالیت دارد، این رسالت، این عنعنه‌های بهترین ژورنالیستان پیشین را ادامه خواهند. هیئت اداره نشریه خطلون در همه چاره‌بینی‌های جمعیتی حتی ولایتی و بین المللی خیلی فعال است. امروز درباره تیم فوتبالبازان ولایت خطلون بسیار میشنویم و بسیار خرسند میشویم که آنها در عمل جوانان را برای حیات طرز سالم، برای مشغول شدن با ورزش ترغیب میکنند. خطلون یک چند بار غالب آزمون ولایتی نیروی سخن شده است. خطلون از طرف اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان هم قدردانی گردیده است و این از آبروی خطلون درک میدهد. میخواهم از نام خود و از نام دانشجویان کافدرای روزنامه‌نگاری دانشگاه دولتی بختر، استادان کافدرای روزنامه‌نگاری، اهل اداره روزنامه دوست داشته خود خطلون را با این جشن کسبی صمیمانه تبریک گویم. با اهل ایجاد، تنسیتی، برای کار، غایه‌های نوی ژورنالیستی، موادهای خوب، موادهای پرمحتوای جذاب و الهام ایجاد تمنا دارم.